Brian and then Yabu contract. Now, Mosha presentation, of course, on HSA, yeah, excellent. Yeah, we should revenue. Abra Yabetu say, to meji 81%. Yan Yabejin 93% in 2025. And now we project wise as well. Omo chip compound 1 in 4 years. Yan no just 1 year. Ya chip compound 3. Boreholes. In the year 210. Yan 1 year ya 28. Schools. Any other edumedia yedi. Inti motion presentation amu say excellent work. Na me da Omampeni John Dramani Mahama say Omaya Kunya na sanso disika ode ebe kan ye ho me yedidi dwumadi we nti enne dwumadi nde akoyi mani aso yenye bae no yedi nkan e training revenue collectors ena me de motivational package bi etro ho last year me say wo a obeji more revenue no me to achade edema nti ya wodo nipa 4 last year eno na ma e pushi omo that motivational factor na me de kan ho na pian then 2 ye nyina de ehugim assembly staff yet tax force na omo move run na omo jeje ye emayen ena ye call radio so eye education ne ye chechere nkrofo the need ena ye ma nkrofo sentia also mutia tax na me wo program be friend abanye djuma e wo Kings Radio ye come Monday Wednesdays and Fridays ya na etuaka na ya ka ehunsam adwuma ye ntema motivating nkrofo mamu se ye giska na ye mfentwa ye num ye de ye djuma na man nkrofo to ye move from 81 to 93%. Ya ka twin program edikan ye town hall accounting to the people. And yes, I see you in Asante Akim ye ni fire tender. Ye fire tender na abo abrewano serve 4 municipalities. Nti ye de see ni so say yan ye beto. Me di me manfo anim. Ni agigiska ni ato. Na enne on se nsuo no etoy. Nti ma dwumedie no ekwa ekire kakra nti ni enim say ni ye de see ni so. Ye ntumi nya. You can say initial sika yehia for enne 300,000. Nti na me djuma ye for no esusu say anhwe ye ntumi nya. Ya me adom ye nya 300,000. Ya no great committee no. Ya mo 6 months so mun raise the extra money na aka no ne yenkoto tender no. Nti Asante Akim Central Municipality be first municipality ya manfo ni nyina ka bom agigiska ne ye de ato fire tender. Nti esere wo aburuchire wo hin wo Ghana ha bia na wote yenka Asante Akim Central be boaye na ija hyehye yentum enko. Me adom ye raise 300,000 na edisi ye ni so say ye pese ye nya ne nne. Nti mo amohwe nipa na beda mu onusa na so yetumi nyae. Na bato yenhwo esia no tender no mutaga ne say tat be na mo pa mo de to mo. Ye de ama committee no. Nti committee no betena ase no ma pe type fire commanders and also the specification ma committee no yenkoto tender bia keke ye to dual purpose ne atumi ye enwuma ebebre no eno bi ne yekoto na wase